Mayap at magrasyang bengi po kaya kayong ang sablang kapatad ning kasalpantayanan. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing kapigaganakan, pasibayo po, mayap at magrasyang bengi po kaya kayong ang sablang kapatad king kasalpantayanan. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing kapigaganakan, king kafiesta ning aldo ng kebaitan, ning nuan na indong Birhen Maria. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran, kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan daring pamilya Caballas at Ramonedas. Pamilya dari Cesar at Lorna David. Pamilya dari George Antonio Bustos. Pamilya Tayag. Pamilya Alderite. Rico at Helen. Jonathan at Annabel Suplico. Pamilya ng Leonardo Malig. Roda Basilio. Jennifer, Jessica at Richard Lennon. Flynn De Leon. Para king kebaitan dari Reverendo Monseñor Ricardo Serrano. Natividad De Leon. Noel Sunga at Dondon Galang. Para king espesyal a intensyones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, pamilya dari Lenin at Evelyn Malang, Caroline Gimotea, Eric Jan Sanjonco, Mary Manette Pineda, Joed Dimitui at Karen Joy De Jesus, Roelyn Ann Nicdao at Alex Malyari. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Abong Omer, Policarpio, Jesus Simbul, Ryan Regner Almario, Richard Cabalya, Jose Mercado, Joel Redoblado, Joel Tungol, Nilo Udan, Paswing, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Marilyn Mangalos, Dr. Belen Gonzalez, Gloria Arevalo, Annalyn Ocampo, Merla Mangalos, Ronald Nicdao, Jefferson Uliege, at di sablang kapatad tang masakit. At para king alangangang kapaynawan daring kapatad tamong Mea Ngubye, di Norma, among Herwin Bulaon, among Rustico Cuevas, Aurelio Galletes, Ramon Carion, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumol, Juan Paulo Estanislao, Rainier Andrew Maliwat, Dominador Pamintuan Sr., Edwin J. Musni, Imelda Talorin Maglaya, Monica Jane De Jesus Asilo, Baby Glornita Ganya, Marcos Pangan, Dr. Renaldo Balboa, Maria David, Natividad Lacson, Ernest Chester Layug, Maxima Espinosa, Anne-Marie Santos, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganakapa Karela.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, ang buning anak, ang buning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At keka ang timurin. Pagamalan kong kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, at king kataymikan, daring kay katamong puso, ganagandalang eni at sisyan ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo ing sao ning nuana indong Virhen Maria, ban kanita ing anak ng Yesus, patawara no ring kasalanan tamo, at ban kanita maging karapat-dapat tamo magmasusi, karing banal a misteryo. Iyagkas tayo pungin ng miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Pulinita, ipanigapuko ka Santa Mariang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king bihe alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Hoy paning pakalulu, pagkaluban meng sao patsi ka na ni batbanwaing kekang balayan. Ing pangabayit ning anak ning Birhen Maria ing munag ning kekaming kaligtasan. Manano na sanang iting kapag masusyan. King pangabayit ng Maria ay dala na kami kingalang kupa sa kapayapan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Miqueas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Bethlehem Ephrata, metong ka karing peka malating diling balen ning Huda, dapot kaya kaya lunto ing metong apamuntok para king Israel. Apanalugsugan mi ing pamilyana, king metong a pamilyang atsuna kanita pang minunang panahon. Inya paboren na lang manabo ning Ginoo, ring taong pinili na, karing kasalangda. Ang gaking ing metong a babayi, ibayit ne ing anak ng lalaki. Kanita ring kabalen ng miyugse karing aliwang bansa, kaya beda lang pasibayo, ring mismong kabalenda. Potang datang ne, panibala na la ring kabalen na, king upaya amani batan king Ginoo, at king kamala na mismo, ning Ginong Diyos, uling tanggapan daring tao, king mabilugayato, ing kayang dangalan, at ipayiral na, ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo po. Kalugod-lugod, ing saya ko, King Ginoo. Ulitan taya po. Kalugod-lugod ing saya ko king Ginoo. Ako Ginoo, manalig ko king alang kupas alugod mo. Matula ko, uling iligtas mo ko. Kalugod-lugod, ing saya ko, King Ginoo. Dalit ko keka o Ginoo, ulining mayap adepat mukha ko. Kalugod-lugod, ing saya ko, King Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Inyang miras na ing mituldong panahon, tinubod ning Diyos ing kayang anak. Mibait siya king metong ababayi, at mibiyebyeya lalam ng upaya ning batas daring Hudyo. Banon itimawa, retang atyu king sakop ning batas, banketa itamo, malyari tamong maging anak ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin anak na kayo, ing Diyos tinubod ne ing espiritu ning anak, karing puso tamo, espiritong mamaus masikan, iba kakong iba, ulinito, anak na kayo ning Diyos, na kayo alipan, at nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibyena kaya kayo, ing sablang mangayon tulid, karingkeyang anak. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ning mayap a balita.
Itangan po, mapalad ka, O Nuan a Birhen Maria, at karapat-dapat king sablang kapurian, uling kaya kaya mi bayit, ingaldoning katuliran, ikristong kaya katang Ginoo. Alleluia, alleluia. Ing ginumanatili ake kayo. At kay kontimuri. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Itiya ing listahan apiyakitan karing pipumpuna ng Jesucristo, amenibat king lahi ng David. I David a palipi ng Abraham, i Abraham ay anak ni Isaac, i Isaac ay anak ni Jacob, i Jacob ay anak no ri Juda ang ponding kapatid na. I Juda ay anak na lang kang Tamar di Fares a di Zara. I Fares ay anak ni Yesrom. I Yesrom ay anak ni Aran. I Aran ay anak ni Aminadab. I Aminadab ay anak ni Naason. I Naason ay anak ni Salmon. I Salmon ay anak ni Boaz kang Rahab. I Boaz ay anak ni kang Ruth i Obed. I Obed ay anak ni Hese. I Hese ay anak ni Aring David. I David ay anak ni Solomon king meging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Roboam. I Roboam ay anak ni Abias. I Abias ay anak ni Asa. I Asa ay anak ni Josaphat. I Josaphat ay anak ni Horam. I Horam ay anak ni Uzzias. I Uzzias ay anak ni Hotam. I Hotam ay anak ni Akaz. I Akaz ay anak ni Ezekias. I Ezekias ay anak ni Manase. I Manase ay anak ni Amon. I Amon ay anak ni Hosias. I Hosias ay anak ni Hekonyas ang ponding kayang kapatid. Kanita, milyari ing pangadala daring Israelita ting bihag karin Babilonia. Kaybat na ning pangadalada ring Israelita ting bihag karin Babilonia, I Jeconias ay anak ni Salatiel. I Salatiel ay anak ni Zorobabel. I Zorobabel ay anak ni Abiud. I Abiud ay anak ni Eliakim. I Eliakim ay anak ni Azor. I Azor ay anak ni Sadok. I Sadok ay anak ni Akim. I Akim ay anak ni Eliud. I Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Nathan. I Nathan ay anak ni Jacob. I Jacob yaing tata ng Jose ay asawa ng Maria. I Maria yaing ima ng Jesus, amayayaos, Kristo. Makanyan pangapalyaring pangabayit ng Yesu Kristo, I Mariang ima na ti Jose atin lang pamitangwanan kasal. Bayo ra ikwang mi kasal, mayakit king I Maria makilamane. Iti milyari king upaya na ning banal Espiritu. I Jose ang maging asawa na, metong yang banal atawo. Ene buring misalbaga marini Maria, inya, binalak na niya mong kawanya na niya mong lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pepakit yakeya king paninap, ing metong aanghel na ning Ginoo. Nga na kaya, Jose, alahi ng David, emo pikakunwan ning balaus nan ming pakikasalan ni Maria.
Ulinging kagli na milyarya king kapamilatanan ning upaya ning banalay espiritu. Ibayit na, ing meto nga nakalalaki at ikaawsan meng Jesus. Uling yeng magligtas king kayang balayan, king kayang pamikasala. Milyari ing sablaban matupad ing sinabi ning Ginoo, king kapamilatanan ning propeta. Kumagliya ing meto nga birhen, at ibayit ning meto nga yan nakalalaki, at iti mayaw siyang Emmanuel, nga nawari, ing Diyos at Diyo, busal damo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pabengi po kay kayong ang sabla. At magrasyang kay baitana ning nuanaindong Virhen Maria, king titulong Virhen de los Remedios, ing patrono patrona na ning lalawigan, Kapampangan, antimo pong tandana ning kay katamong parangal at pamipasalamat, king apong Ginoo, palakpakan taya ing nuanaindong Virhen Maria, kaniting kay baitana. Maragulya po, meging papel ing nuanaindong Virhen Maria, kay katamong iganaganang Kapampangan. Ne po? Mekad, dingatsuna king edad, ong yang dinganakanak, mekad balude ing kwento naniti. Maraguling meging papel na, ning nuanaindong Virhen, keti king lalawigan Kapampangan, lalo na king kwento na ning pamibiyebiyeta mo king milabas. Ne po? King napon. Kutang, nanoya mo ing pagmasusyanta mo ngeni, maliban king anibersaryo na ning kebaytana ning nuanaindong Virhen Maria. Nanoya po iting pagmasusyanta mong krusada na ning penitensya ikaridad o koronasyon na ning Virhen Remedios. Kaya ben ing kayang anak, ing Santo Cristo del Perdon. Neng kayo po malulungkot ko. Lalong-lalo na po napon ang ganan din. Halos din kakaluguran ko, ringaliwang tao. Titext ako po. Dingaliwa, messenger, para lalang message. Among, tumagon ko po bang koronasyon na ning Virhen de los Remedios? Aminan tamot ali. Ating beyatan kay katamo, ale. Kasi sasabihan na ring dakal, first time kanong milyari ingela may katagon, koronasyon na ning Virhen de los Remedios, ninumongali. Ne po, ang yang kaming pari, kaming kay kayong pastol, ay bugminamong miras king seminaryo, dapat limited mo po. Maliban ka ring pari seminaryo, ding host vicariate mo, ila mo pong makatagon. Paulinapin po ning itamongan, mimingat tamo. Ne po? Pauli na po ning pandemya. Inyapin po limited lamo. Limited lamo. Pero may kadaliwake kayo, manibat nanding alas 3, alas 4, ing kapag masusyan ning Eucharistia, may kapakisan metong kayo. King FB live stream na ning koronasyon ning Virhen de los Remedios. Nanoya ing pagmasusyan damo, baliyo bang iti aya mo po meto nga kapalyaryan o okasyon kanita? Nagewa damo ring tauban kanita, mika espesyal lang debosyon ding tao kanita. Aya mo meto nga kapalyaryan kanita iti, nagewa de ring tao, telagada, na ing kebayta na ning nuanaindong Virhen Maria, espesyal lang debosyon, karing sablang Kapampangan. Aya mo po makanita ita. It is more than that. And the history is not easy. You know, neither it is special. Why? Uling ing panahon na milabas, keti puking lalawigan Kapampangan, ding tao kanita,
Atin lapok maragula kapag subukan king metong at metong. Nepo, ating maragula pisasabyan. Kapampangans dan had social unrest. Atin pami kakaintindi. Libutad daring kalulu at makwat ta kanita. There was a wide gap between the rich and the poor people that. Kalulu at makwalta, malauting pila tanda. Kanita kalulu at makwalta, malaut ing pila tanda, ring lubda. Kaimutan, ing mimiral po kano kanita. Nung basan may ing kwento na, kaimutan, pamaging sakim, kasakiman, at makasariling kapagnasan, ya ing miral king lalawigan kapampangan, inyang milabas king napon. Inyapin po ing pisamban, ing Santa Iglesia, at nepo king karagula papil. Nepo, pankanita, ding tao maging metong la, miyayadwangan la. Nino po kanita yung obispo tamo, yung obispo Cesar Maria Guerrero. Nepo, kaya bedo, ring dakalatao keni king lalawigan tamo, lalong-lalo na po, retang makiagyong, na ating maya papuso, ating mala mapuso, piyadwangan darugo, pisan metong darugo, ang yang masakit, ang yang mabayat, ban kanita makwalta at kalulu maging metong lamo. Pauli na ning lunos na, pakalulo na ning hapong ginu, at iti may remedyo. Mekad iti ing sangkan niya pinausan tayo, ing manindong Virgen Maria, king titulong de los remedios. King kapamilatana, may metong la, ring tao kanita na ang gangeni iti yung amanata. Pisaw panda kanita ri Obispo Cesar Maria Guerrero at ding dakala tao, ding dakala kapampangan, lalong-lalo na retang ating mayap, mala mapuso, na pisaw panda pamiyayadwangan, na sopandang yang masakit, ang yang mabayat, ban kanita maging metong lamo, ring kapampangan, ang king kapamilatanan ning pamapilatana, nitingno na indong Virgen Maria, Virgen de los Remedios, ing puso dan rin tao kanita mi bayo, naning mi bayo, mi baliking ganakara, ring tao kanita. Nepo? Mi baliking kapag masabalanda. Nano po ing dadalana, pabakal na, pawagana, payabot na, paganakana, ning Virgen de los Remedios, na ang gangeni iti gagamitan tayo. Na mayayakit yaking pamibiyabiyata mo, anting kapampangan. Iti yapin ing penance and charity. Nepo? Penance and charity was the crusade of the devotion then, until now. Ding tao kanita, mabiyeng kagiwandang sumao. Makwalta, sasahop karing kalulu, abayo ng Mariyang kekatamong indo, ing kasakitan kanita, remedyo daring tao, king kapamilatan ng Maria, king sahop na. At itipuha manataya, ang ganang eni, mabye iting krusada kay katamo. Iti metong yang mabiyang debosyon, espesyal na debosyon kay katamong kapampangan. Temokot nanding kapampangan. Meka di kayong ang sisimpake ni karakalyo. Kutnanda kayo. Halos karing kapampangan, karing apulong kutnan mo. Ding kanong kapampangan, makaindong Virgen Maria la. Meka tutuita. Nepo. Kasi metong yang Hindu, malapit tamo, kingima, itamo. Atin pong kasep yan, nga na, history repeats itself. History should repeat itself. And it should repeat from us. Iti po malino yung mayakit ngayon kay katamo kaniting kasagsaganan ng pandemya. Nung kanitang masakit, ding tao, misan metong la, ban kanita, iting kapag nasanda, iting lugod, pamitatambayan, pamiyayadwangan, king metong at metong yang miral, ing ganakararing tao, ing kapag masabalan, ing pamanyaw, ing mamuntukan, ing magari, ang gyangeni, iti ing malalyari. Malino pong malalyari, iti ngeni kay katamo Kaniting kasagsaganan ng pandemya. Manibat po inyang umpisa, baluyo, ing lockdown, that was March 17. Ang ganang ngeni, linto ing masabaldaring Pilipino, linto yung masabalta mo, anting kapampangan, ewari po. Linto yung ganakata mo. Linto yung kapaglarinan king metong at metong. Akit murugo detang alangala, didinan dala. Ketang malating baging agyuda.
tao maglarin la. King kakulangan da. Ding tao akakit mo, ing kapag masabalan da, ing kapag malasakitan da, ing lunos da, ing pamanyaw ba, pamanyaw karing karelang kapara. O tayo lawan, ayudang manibatan, karetang makiagyo. Nepo, po ako kutang, ikaming kay kayong pastul, atin pong kay mamye kay kami. Dingega na ganang paring kapampangan. Ating mamye ng ayuda kay kami. Ikamingan, kunesa sabihan na lagyo. Lausdob king puso na, didina nala. Ding paring kapampangan, uling balo na. Niting katoliko, niting kristyano, niting deboto na ng Mariyang kay katamong hindu, balo na yung pamangailangan na ng parokya. Nepo, ayudang manibatan, karetang atinan. Makwalt at kalulu, gugusal wari po. Kaniting kasagsagana ng pandemya. Ale? Ang gangit ang ausan tamong peka malating diling sao. Metong ya pong aspeto na ita, ning pamaging maganaka, ning pamaging mayap, ning pamaging banal. Ako po, ang yang makatula mo, nepo. Ako po iti personal kong karanasan. Kiniking parokyata mo. Lalo nang panahon ng pandemya. Sabi ra po, akit me kanu kayapan ing meto nga tao. Akit me kanu ganaka ing meto nga tao, king oras na ning kagipitan. Akit me kanu ganaka, masabal, pamaging malamapusing meto nga tao, puta kanong magigipit yung kalupa ng tao. Manibat kanitang me gumpisa, ing pandemya, ikit ku ing masabalyo, keniking parokyata mo, apani mo nanda po, ring susuyo king pisamban, ketang agyuda. Itiyasak siyang tangan, mamyela karetang alangala, lalo na karetang kapamong sukat mangailangan, keniking kakatamong parokya. May yakiting kapag masabalan, may yakiting pamiyayadwangan, may yakiting ganaka at kaya paning kakatamong pilubluban. Aliwa mo po ring susuyo king pisamban, ang yang ding kayabe yung makatuknang keniking St. Jude. Ding kayabe tamo ka rin, ding aliwang bale-bale keniking village tamo, bali po nga ako. Mustanda ko. Ako man po, anting kura paroko yu, kasagsagana ng pandemya, inyamaragul ko pasalamat kay kayo man. Ating mamye prutas. Ang yang makatula po, misa na yaldo, king parokya, kasagsaganing pandemya, abak, magalmusal ko, ating pepatad tidtad. Kaybat na ning meto nga oras, atin na namang pepatad tidtad. Kaybat na po ning magpaugto na tayo ito, atin na naman pong pepatad, na ano? Tidtad. Totoo po. Totoo. Pero at naking karagul, itang akit mo ing kaya pandaring tao. Nepo, king lubutad na ning pamangailangan, akakit mo ing karelang kasaupan. Ang akupin po karing kayabe ko, kaya ni king kumbinto, ding sagi na rin, pwede ko nung ilako king mabilog a village, king karakalda. Nga ko, neng kaya masisira mo. Nepo, mimiral pa rin iti. Nung kanita miniral, ing pamisan metong, ing pamiyayadwangan, ing ganakadaring tao, ang yaman po ngeni, mimiral pa rin iti. Kay kayo, kay katamo, ewari. And this is what we are celebrating today. The charity as expressed by our devotion to the Blessed Virgin Mary, the VDLR, and the penance, and also penance. Nung nano man po ing pamagkulang, personal man, o komunidad man, iti larinan. Iti katmuan, na po. King kapamilatanan ning saop na, ning nuwan na intong virhen, amalam. Kaniti pong kayang kebaitan, aduan tamo ing kayang kasaupan, na manano na sanang kiklibutad po, niting beyata na dadalanan tamo, pauli na ning pandemya, sana i Maria, yung maglibutad kay kataban kanita yung anak na, iti ilako na. Iti burana na. Ban kanita, mibalik na, ing dating normal, apami biyeta. O Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Talakad kangan po. Ipasyag tayo po ngeni, ingkay katamong kasalpandayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ing pang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato,
at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning Banal Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye, ampon me nga mate, sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bielang angga. Amen. Ngening makatipon tamong magmasusi, king kebaytana, ning nuanaindong Birhen Maria, king titulong Birhen de los Remedios, gaganakan tamo ing dake kim panana ning Birhen, king pangatatag ning mistikong katawan ng Kristo, ing kayang iglesia, aduan tamo king Ginong Yesus ngeni, ing sablang kailangan tamo, banato para ning kaburyana, kambe ng Maria, anting kay katamong talatayid at talasaw. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong manigapu, Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Ulitan niya po. Gino, pakiramdaman me, ing balayan mo. Ban ing Santo Papa, ding sablang obispo, ding pari, ding reliyosa, at sablang Kristiyano, atuklasan da ing sikanan, makatupad karing karelang katungkulan, kapamila taning alimbawa ng Mariang Induning Santa Iglesia, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Banding sablang tao, kaluluman o makwalta, akit de kang Maria, inguliraning kapakumbaban at kasuywan, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Banding sablang mamuntukan king gobyerno, pagkapilitan dang apairal ing kapayapan, at makaganap mitmong katapatan king karelang katungkulan, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pakakalulo at ding magkasakit, mabiyasa lang sumuri at mibata, king kasakitan, akarelang daralanan, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Banding talapagobra at ding ortelano, king karelang kasakitan, akam tandasaing tunay mga biyayan, apagkalub ning Diyos karela, at ang timurin ding mabandi at ating upaya, pakikwanan da naman sanang apayabot ing hustisya, karing mga lati, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Banding talaturo, king karelang pamikalat belwan, king lugod at katutuan, karin laman alumpakan, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Para kaya katangan, itang memalening balayan Kristiyana, mabiyasa tasa ng tupad mitmong kagiwan at lugod, king kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Iyabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan, para po king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldananda, ring kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman po king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran, kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners, para mo naman po king kapasalamatan daring Familia Caballas at Ramonedas, Familia dari Cesar at Lorna David, Familia dari George Antonio Bustos, Familia Tayag, Familia Alderite, Rico at Helen, Jonathan at Annabel Suplico, Familia ng Leonardo Malig, Rhoda Basilio, Jennifer, Jessica at Richard Lennon, Flynn De Leon, para king kebaitan dari Reverendo Monsignor Ricardo Serrano, Natividad De Leon, Noel Sunga, at Don Don Galang, para king espesyal na intensyones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Familia dari Lenin at Evelyn Malang, Caroline Dimotea, Eric John Sanjongko, Mary Manette Pineda, Joel Dimitri at Karen Joy de Jesus, Rowelyn Anik Daw at Alex Malyari, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari
among Homer Policarpio, Jesus Simbul, Ryan Regner Albario, Richard Caballia, Jose Mercado, Joel Redoblado, Joel Tungul, Nilo Udan, Paz Suwing, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Marilyn Mangalus, Dr. Belen Gonzales, Gloria Arevalo, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, Ronald Nicdao, Jefferson Uliege, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatid tamong meyangubye, lalong-lalo na di Norma, among Herwin Bulaon, among Rustico Cuevas, Aurelio Galietes, Ramon Carreon, Juanita Lagazon, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumul, Juan Paulo Estanislao, Rainier Andrew Maliwat, Dominador Pamintuan Senior, Edwin J. Musni, Imelda Taliorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Baby Glornita Ganya, Marcos Pangan, Dr. Reynaldo Balboa, Maria David, Natividad Lacson, Ernest Chester Layog, Maxima Espinosa, Anne-Marie Santos, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Maligayang iba, inatad mong minuna kang Maria ing maya pabalita ning kaligtasan. Ipani ka pumi, ing kambening induning kapaldanan, kami man na kamtanmisaning sika ng tubad, king malmong kaburian, abe pakilala mo ke kami, itingan puaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Talakad tapo para king pamaginsenso. Manalangin kayo kapatad, bani kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karing gamat mo, hikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning kayang Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, ing pangabait ng Kristong kay kanganak pe palabungan ng lugod ning indong Virhen kay ka. Manano na sa nanging pamakirake na king kekeng pangatao, munyete tagan king ke kaming kainan at kawan na ing kalugod-lugod, ke kaiting ke kaming daon, itingan po aduan mi, king kalpamilata ng Kristong Ginumi. Hinggin umanatili ke kayo. Yat na yoring puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin karapat-dapat at matulid, hing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Hoy pa, king alananggat lubos mayupaya, kabang pagmasusyan mingaldo ng kebaitan, ning nuana Virhen Maria. Mapalad yang dili, karing sablang babaeng malavirhen, hake kang piniling maging induning bugtong mga anak. King upayaning banal Espiritu, hing Virhen Maria meging tunay ng indu, ni nga nakabait na anting salaning metoyatu. Ulinita, kambering sablang kororing angheles karimbanwa, daralit mingke kang likaya. Layon makyabe kami, kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta.
Banal mangiba, karapat dapat nakang puriyan ning meto yato, uling king kapamilatan ning kay kang anak Yesu Kristong ginume, at king kayupayan ning banalay Espiritu, dininan mong biyet kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyam pangya anting kapanyamban king lagyo mo. Iba, pagamwa mumi ing pabanalan mula king espiritu mo, reting ayin at daralamit darawon keka, ban maging katawan at daya na ning kekang anak Yesu Kristong ginume, aminutos kay kami, ban pagmasusyan niya iting banal a Eucharistia, kanitang benging mi panganyayaya, kinwani ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ne at binyene iti karing kayang disipulo at ngana, kuanan ye iti ikongan at kanan ye. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, at binyining kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuwanan niya iti ikongan at minom ko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ibay kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong dinorma, Reverendo Padre Herwin Bulaon, Reverendo Monsignor Rustico Cuevas, ay naus mong meko na ketiking yato. Kantining king binyag, metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepay nawan at manenayang subling mye, at ding sablang meyango na bye. Tanggaban mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen Indoning Diyos, king titulong Virgen de los Remedios, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo akay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king keka baning banawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak.
king kapamilatana, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning banal, hay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanangga. Ngani po, ante mo anak ng inampun, ng kaya katamong malugod agino, maus tamong ngani kaya karing amanong tiro na, kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ing gagang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, wanggaman king alanganga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi mo karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ang sabla.
Niyo, ingke katamong malambis at malugod a Ginoo, ay anak na ning nuan indong Birhen Maria Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O ibaming malugod, manano na sanang ingke kang Santa Iglesia, ami pasik nangan kaniting banal na Eucharistia, kumatmuya king tula paulining pangabait ning Birhen Maria, ami atad king munag ning kapanayan at kaligtasan king yato, itingan po adon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Siklaud tapo, para king panalangin ni kapaglarinan, king Santo Cristo del Perdon. Panimunan niya pong Brother Frederick Tonyo. Panalangin ng kapaglarinan, King Santo Cristo del Perdon. O malam at maganakang Santo Cristo del Perdon, lingusan mo kami, King kekang pakalulo at kayapan, King mipnong kapakumbaban, at siyo kami king harapan mo. At kabang piguganaman mila, kambening maragul, alugod at lunos, ding sugat mo, agagana kami ing sinabi ng Propeta David, bisbus doring sablang botol ko. King mipnong kapanisyan, magsakdal kami keka, ulingi kamo bukod ing makaibya lunas at kapaldanan kaya kami. Mipako kaking krus, ulining lugod mo king tao. O Santo Cristo del Perdon, lunusan mulat pakayapan, ding kaladwat katawan ming maralas midudungisan, karing kasalanang ararapat mi. At ang timong kayablasan, kingalangang gamong lugod at pakalulo. Ikintal mi ng malalam karing puso mi, ing tune at malbye kasalpantayanan, kapanaligan, at talanganggang kapalsintan keka. King sablang kagiwan mit sikanan, tuparan milat igalang ding kekang kautusan at pamintuan ing kekang kaburian. Emina ipaintulot ing mikawani kepa keka, ngeni at kapilan paman. Santo Cristo del Perdon, ipanluwalo mo kami king sablang marok, king oras ning kamatayan mi, ausan mo kami, kambeda ring sablang banal puryanda ka, ikang mabibye at magari, kambeningig pa, king kametunganin banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Ngini po, gampanantane man po yung pamagtagulaling King Birhen de los Remedios. Panimuna nakatapong Sister Frida Cabalya. Pamagtagulaling King Virgen de los Remedios. Kalinis-linisan na induning Diyos at indumi naman, Reyna ning banuat iyato, kapag mulala na Virgen de los Remedios, ang timong malugudayanak ang makapadurot king kekong trono, at makasiklawud arap ning dangalan, ang meging indu na koning Diyos. Kaniting aldo, tutong maligaya para ke kayo, at para ke kami, maragul namang tula, tatagulaling mike kayo, ing kekeng pangataw, ding kekeng pibale-bale, ing sablang meging ke kami, alang-alang, king dakal ng pakalulo ning Diyos, ing kekeng balen, at ing mabilog ming probinsya, bayong ampunan iting sabla, at lingapan, layon pakibilang yu sanang, bandiyong tune. Manibat king banuang kekong pakasahutan, nunoko meging reyna,
siping ning kekang anak Jesus. Itanga juke kami ding matayong makaindu at makarena. Ikay na sana ing talaga paglingap, king kekalandang mali, ding kekeng anak, king kabanalan at pamisan metong ding kekeng kayanakan, king kabanalan at kapamintuan ding kekeng pamilya, king kasaplalara ding kekeng balen, king katahimikan ning kekeng probinsya a kekeng kebaitan, alang-alang king kaburiana ning Diyos. Ngening gaganakan mi ing anibersaryo ning kekang pangakorona canonical, anting reyna at ginuning kapampangan, uyab ning kapasalamatan, king dakalyong kalam, asablang kekeng apakiyabutan, apigkalub ning Diyos, para king ikanonomi, kabang maglakad ketiging karinaning luwa. Ing matibe ming kapanaligan, yapin ing, numiras na ing tauling aldo, paglakomi ketiyato, antimong kayablasan ning tapat ming debosyon, at kasuyuan keka. Tanggapan nyo na kemansa, keng banwang pakasautan nyo. Kapag mulalan a Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, tulaning kapampangan, bendisyonan mo kami, at iyo sana kakalingwan, king iko ing indumi, at patulunan ning kekeng probinsya. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, tulaning kapampangan, Ipanalangin mo kami. Ing oratio imperata, laban king pamaglaganap ning pandemyang COVID-19, manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka ing kambilan itingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit nat may kamate na karing dakal a tao. Ipanalangin ming antabayanan mo la, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mo la, ring sablang doktor, narsis at ting sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyang unabye. Pagkahalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ekakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po ni keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ing ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at pong magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virgen. Amen. Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Fernando, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ngeni po, lukluk tamo po, maganap, ing pamamye, parangal, papuri, king kaya katamong Santo Cristo del Perdon, ing pamanyabit king lay,
Yapin po Brother Rael at Sister June Pamintuan. Inaman pong pamanyabit king Corsage, king Virgen de los Remedios, Brother Ronald and Sister Christine Alderete. Palakpakan tala po, ing Santo Cristo del Perdon at Indong Virgen de los Remedios. Ikanta taya po ngayon Salve Regina, kabang yang pangtala, rin kaya katang sampago. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Ergo, advocata nostra, ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Misan pa po anting parangal at kapasalamatan kinuha na itong Virgen de los Remedios, kambening kayang anak, Santo Cristo del Perdon, di ng talapong masikan na palakpakan, dating ni Indo. Inginu manatili yake kayo, At kaya kantimori. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa Mayarine, umen ako ngeni king kapayapanat lugod Kristo. Salamat, King Diyos. Atin tapong distribution of rosary and stampita. Magline tamo po.